ubu turi kuvugana Sandra afashe imodoka ya Manuel ayizingira ku mugabo we bita Nizara Mugonga. Murabyibuka ejo bundi Sandra yaragiye arakubitwa muhindura ikihebe. Twumvikane neza cyane. Bamuhindura ikihebe. Sandra twaratabaje Rwanda iduha umwanya mu ndege mutwara Kigali arahunga ageze i Kigali. Amakuru mfite ngo yaragiye ajya kwiga icyo bita mawashigeri, ni imigeri y'Abashinwa. Amaze kubona ceinture noire yurira indege asubira kujya kwa Nizo. Ejo bundi mwumvishe umugabo wagiye gukubita Nizo, Sandra yamukubise ngo umugabo buri umwuka. Murabyibuka? Ejo bundi nta n'ukwezi ntanameza birashize. Mureke mwumve. Ngiye kugira. Mureke mwumve. Tiyare agakagwawo agatalima womo uwizo manizo. Amakuru akimara kugera cyangwa ya nona agifiteho ataravaho umukungugu Nizo manizo daga mayanja seguyo yo mwana bamukonye not se ati Nizo mayanja seguya baramugonze guya se whatever bamukonye walinga asala agenda kushani ziba agenda ajya kuri shani ziba munyo era bananga akabya alikaleta alibashani nabaga akazaguhitana akakugumamo cyangwa ikizakwica urakigendana niwe ukizanira bashani ziba ati shani ziba akakabara katiro naye bamukonye ati babagiye kuri shani ziba na akabari baramugonze wabura okongerezako ekitali kiwo muba kigambibwa ibu temunsala kemisino iri jambo rirakomeye ntago nge narisubiramo imiki mukazi we Sandra Teta yamukonye bati ntimuze kumvanaho ntimuze kunca imyeyo yanjye ariko biravugwa ko umugore we bita Sandra ari umugonze imbu kino nkidamu mbu banange si iki ngiki ndagisubiramo biravugwa ngo biravugwa nivuga ngo biravugwa niyo mpamvu navuze ngo biravugwa ngo Sandra niwe ugonze umugabo we bigambo byange imbu Sandra yamukonye ati Sandra niwe umugonze aya Sandra ne tukitegera mbuye gwakonye wizo Sandra nk'abagande nitumenya ko ari wowe uhitanye izo cyangwa ugonze nani Nizo Sandra ne olaba ndi munyarwanda muno urabona ko ndi umunyarwanda mwene wanyu Sandra katita tunakitegera mbuye gwakonye wizo manyambo bana Uganda tubana abantu baffe nga tubagala balamu abana ati kuba ndi umunyarwanda mwene wanyu niba ari we ugonye Nizo abana Uganda turaza kukwereka ko dukunda abantu bacu kandi tukabakunda ari bazima tubavuma waneno ne tubasamba naye tubaga gwe Sandra ne kikakasi wambuye gwe yakonye daga ojja kitegera nkukubidoganyo kwata ojja kumpe ati nibwo uri bumenye ko abantu bacu tubakunda nubwo tuba tukatuka birabyemera ko tubakunda kandi tubakunda ari bazima ensongezo nga tezifanagana lwaki tokutte ndapfuye ahangaha rero tugiye gukenera umuntu wese uri ubugande yes Allo oui barwanya umugore niwe kuri imodoka umugabo barwanye bayirwaga barwana buri munsi ari ibyo turabizi noneho umugore niwe wagonze umugabo wiwe yapfuye ntabwo yapfuye kwa muganga ari kwa muganga nuvuga ngo Sandra niwe wagonze niwe wagonze umugabo we yamugongeye he yamugongeye hari akabari kari sinzi ngo niba ari munyonyo ngo yari kukomuka umuhanda umugore akore aramugonga ariko ntabwo ameze nabi cyane ariko umugabo we ntabwo ameze nabi cyane Sandra bamukubise byatari Sandra bamukubise byatari bari bamukubise
abafana ukuntu umugabo bamukuye aho ngaho ameze n'umugabo bari bamaze kurwara amukubise nuko rero sinzi n'ibindi nongera ngo gukurikirana buhoro buhoro mbariza amakuru kuko Sandra nababwiye Sandra u Rwanda niruvane uyu mwana nshakira nimero ya ntuzo ya macari wo muri ambassade urakoze cyane sheri mbariza amakuru wongera umpamagare sawa murabyumvishe Mungu wangu are you in Uganda umva sha bazamamba handerege ni mu rugo bro okay Mungu wangu tubwire rero umuryango wa Mayanja urongeye biragize uzi ko yirukanka nimbwa kenshi ukayimara ubwoba uriya rero ikibazo ntabwo kiri muri izi ntambara zabo za buri gihe ahubwo ikibazo kiri kuri uyu mukobwa nawe wanze kuva muri Mayanja family abandi bose bazibyayemo bazivamo barazihunga bayivamo Mayanja family ntabwo ishobotse bro ariko uyu mukobwa rero we yarananiranye tu yaranze reka tubyite gutyo rumva so because uko yo nibyo gihe Teta Sandra is a personal friend ndabizi ko ari inshuti yawe nawe no mu Rwanda ni personal friend kabisa ntago ari kuvuga ngo muzi kuri social media nasaga turi kumutabariza ushize wari uri hano twari kumwe nawe yes so ni inshuti magara kabisa ni umuntu niganye nawe ni umuntu nzi from head to toe muzi akiri umwana muzi ari umuntu mukuru muzi muri media dukorana muzi kuva kera kabisa ariko yarananiranye Teta kabisa sugo sigimwe sikabiri nje mura nawe tu personally mukabari ura nawe nubwo namwe inzoga ariko to go out sometimes tugakubitana mukamugwaho gutyo se biti sawa meze biti se ariko ntago turabantu urakura tu sometimes nye niko navuga igihe kiragera umuntu agakura ukaevolving ukamenya ati ndakunzwe hasi nkunzwe baranshaka ntibanshaka ariko Teta nyine I think niba ari fame niba ari gukunda publicity cyane niba ari gukunda entertainment niba ari gukunda wizo ko nabyo byaba ari I don't know niba mukunda kuko byo kuvuga ati ndamukunda I don't get it I don't understand kabisa the concept behind it nago kugeza na n'ubu I don't get it because nago umuntu bagukubita uko ubushize baramukubise agaruka mu Rwanda mwarabibonye naraya majo niso twamutwaye mu Rwanda niso twabisa kuje se ntabwo umuntu yagukubita kuriya unurangiza none ugaruke ngo you getting married again how that is insane that's crazy like so, you can't live like that ubu ngubu rero bimeze gute let's go back kuri intuza ejo bundi harisagari yabayeho Teta Sandra akubise umugabo waruye ukubitanizo so wenda turana bimenya neza kuko wizo ubu ngubu arimo no gushaka kwiyamamaza ngo kuba MP sinzi something like that wamacinge wenda nabyo ushobora kubona ari ubustanti kuko inaha bakora ubustanti bwinshi byatari ubustanti nk'ubwo nyine kugira ngo buying favors and what abantu batora umuntu nibiki so ibi birashoboka abagande bagira tricks twinshi ntago wabyizera 100% ariko nubundi mukanya later on turaza kumenya the actual truth turaza kumenya what is behind it kona nibwo naye nyibibona no kuri social media mbona biranungwe mbonye ipano ari social media platform I follow inyeretse notifications ukuntu yamugonze ndumirwa asi can she really do this do you have any pictures yabere kuri scene ibivuga ko Sandra bamukubise se bakamugira intere ntago nari nabimenye ibyo ngibyo sinakubesha ariko already uko byagenda kose within the next 1 hour ubuni sambiri zo muri Uganda sambiri hafi zigera kujyana igice ntago iri bugire saa 3 saa 4 tutaramenya what exactly happened this is Uganda abari bahari mukanyura zo kubona niba ari social media videos zirazi flooding here and there so ntago in Uganda trends ntago zitinda rwose tureta tubimenye exactly yes yeah. Are you recording me? No, I'm not recording you. Ngo amakuru ubonye ngo bimeze bite rero Sandra niwe wagonze wizo yamugongeye he niba amakuru yakuruye kabari ka Munyonyo yamugonza arangirika nyine mbajije yego
nyine mbajije umuntu wo nyiri kabari w'umushuti wawe arambwira ati hari saa sita z'ijoro kandi araza azana abana kuko Wizo yari ari hariya mu kabari arabamujugunya arabamuzanira. Wizo agiye kumubaza gute wazana abana saa sita z'ijoro mu kabari kunshaka uziko bajya ku ishuri saa moya. Bari kuburana hanze teta ngo yinjira mu modoka aramugonga ngo yamugonze kabiri abantu bose bahari nuko Wizo ari mu bitaro teta rikabaragara kuri polisi. Nyiri kabari n'umbwe yari ahari. Inde ubikubwiye? Nyiri kabari aho wambaye ukampa nimero ye wampaye nimero ye sheri yinyoherereze please. Ciao. Okay, merci. Mama yake namuzana mama. Niba ari kuri Kabaragala police station. Hariyo umwafandenzi wo kuri Kabaragala police station. Kanze muhamagare then ndaza kubimenya mukanya I'll let you know. Please do it. Mbabarira urakoze cyane. Musharing live bro umva ko dusakuza. Ibi bintu ni danger musharing live. Hello. Umva shushu. Ntabwo hari kuri kabari ka Munyonyo nta muntu ufite nimero ye uhaba hari abamugongeye. Kanze hari umukobwa mpazi nyirako kabari. Yego. Ariko nta numero yiba mfite ariko nayishaka nkayibona kanyibaze umukobwa wantwaye nimba ifite ndebe nimba ari buyumve. Rebi nimero nguhaye. Bazu uyunguyu n'umunyarwandakazi kandi uyunguyu n'umunyarwanda niwe boss wahariye. Ni ntuza ninde? Reka nyigura sanga uyifite. Ngiye ntabwo ari kunyitaba kubera sinaba batari kunyitaba. Nakavyo ni kenshi buriya rega nakabare ke bari baragahagaritse bacuruza intoza. Ako kabari bacuruza ibiyobyabwenge binini cyane. Niyo mpamvu nakabare ke buriya ntabwo kari mu mateka bacuruza ibiyobyabwenge cocaine ibintu byinshi cyane. Niyo mpamvu wana telefone atabarisa kuyifatira isaha ntazi umuntu umuhamagara ari. Ufite nimero ya ntuza ya Fatson? Yande? Fatson. Ntarafite. Ariko uramuzi? Ntabwo muzi ariko. Okay sawa. Ngaho iyo nimero yihamagarira kwa makuru hitumbwira. Cyo ntabwo ari kunyitaba. Sawa. Yo, good morning big man. Gazeti mwa. Waramutse ute? Nibwo ubyutse amakuru ntabwo wayamenye. Yampaye inka. Ntuvugana na Yago. Muhamagare. Oya no. Umva se. Ngo Sandra urumva? Ngo aragiye afata imodoka ayishyira muri 5. Aragenda akugongera umuntu bita Nizo. No way. Hamagara. Ndi kuvugana n'abantu b'Ibuganda ngo ntabwo amugonze. Urukumva? Urabona ko n'umuntu kera umuntu yagonga ngo umuntu atapfa gasubira bakongera kamugongo bugira kabiri. Are you serious? Bro! Reba aramugonza adapfuye asubiye inyuma aramugonga abagande baramufata teta Sandra barakubita undi birukankiriza mu bitaro. Ari Nsambia hamagara Yago ndabizi ko amakuru afite. Ya, call me then you let me know. Yago ndabizi ko abizi ko ni inshuti ya Sandra. Toka, okay, rene yaza ya makuru. Mureke mwumva uyu mujene ku kintu bita makuru y'Ibugande ndamwemera. Zamuka twagiye. Yo, big man. You guys hear me? I can hear you properly. Neza cyane. Reka nyaguhe rero kuko ndafite yose kuvugana na OC police station wa Kansa. Kocho. So ubumvuye kumuvugisha rero muri iki gitondo ahisa nansaba nayo kumugurira lunch. Urayaguha ntugire ikibazo. Mbwiye ko ndi brother wa Teta rwose arambwiye ati umva fate mwene wanyu karabizi ko ndi umunyarwanda arambwiye ati mwene wanyu ari hano. Twamufunze. Teta yatwaye abana rero nijoro mu kabari abajyanye kwa ngo Wizo yamusize nta biryo afite ngo yamusize mu rugo ngo ibintu nk'ibyo so then babagirana misunderstandings nyine koko nkuko uwo mukobwa yakubwiraga hano. Icyakurikiye nuko yamugonze nyine te Wizo rero ngo yavunitse ukuguru. Ukuguru ngo kwavunitse yamugonza muvuna ukuguru. Ibyo kumukubita ntabyo umupolisi amubwiye nagambwiye yuko Teta bamukubise. Ariko nyine bamufunze ubu ngubu bari kuri polisi n'abana be. N'abana barabafunze ngo rero
arambwira ati niba ari mwene wanyu vayo rero murebe uburyo mwakura abana ahangaha mukaba mu bajyane naho abana ntacyo polisi ni mu batware. hanyuma we agasigara se Teta aracyari kuri polisi nyine baracyamufunze. iyo ni attempted murder bro. Teta agiye kujya ruzira. Iyo ni attempted murder because ntabwo wagonga umuntu intentionally. Intentionally no muri parking iyo umugongeye mu muhanda babyita accident. Ariko iyo umugongeye muri parking that is attempted murder because ugonze umuntu ubishaka. Attention. Icyo nicyo bita attempted murder. Ushaka gutwara ubuzima bw'umuntu ubigambiriye. Ufite akanya. Ndagafite tu ndajya mu kazi mu kanya. Ndabizi ko hari uratwara. Yes. Please, can you help us? Wadufasha. Shaka kujyayo ndajyayo nje kumureba. Urajyayo ryari? Are you going now cyangwa nashaka no murakaza kugufataho? I'm going mu kanya ndajyayo mu kanya. Oya kumfata se aramfata arantwara kabiri. Aragutwara kabiri. Nditwara kugerayo ndagerayo mu kanya ahubwo reka nitegure gusa mve mu rugo. Ndajya mu kazi no mu kanya n'ubundi but reka ngende namurebe numve her side of the story because she's my sister man. Nibyo kuvuga ngo iki, she's my sister, she's my blood. Menye what is her problem, what happened, and yeah, I see how I can help her. So please, ntabwo tuva kuri live utaratubwira amakuru ya Sandra kuko twaraye amajurano tumaze igihe kirekire turi kurwana uyu mukobwa ngiyewe kuva n'aya masaha no kugeza uyu munsi ndabikubwira kandi I'm serious nubwo byakoze bidakwiye turi kumwe ariko ndi ku ruhande rwa Sandra. Yeah, we stand with our girl. Tugomba guhagarara kuri Sandra wacu. Urumva? Family is family. Yeah. Family is family, but at the same time, sometimes nawe buriya gushaka nabi nabyo ntago ari byo. Gushaka nabi what do you mean? Gushaka nabi mvuga ndabivugira kuri side ya Teta. Bibe niki how can I call it? Bibi somo ku bakobwa bose bari hano. Ntabwo abakobwa bakunda fame bakunda ibintu ntabwo Sandra akunda ibintu. No, I'm not saying ibintu byo kuvuga like property material. No, ndavuga loving fame ukaba ukibagirwa agaciro kawe nk'umugore cyangwa ukibagirwa agaciro kawe nk'umunyarwanda because byose arimo gukora at some point biraba reflected kuri twebwe aza kuvuga ko barabyitirira abanyarwanda nubyumvishe se uwo mukobwa w'umugande kazi ibyo yarata ndumva aho umugabo wese yaba ari w'umunyarwanda aho umukobwa wese yaba ari cyangwa umugore wese yaba ari bagenzi tugerageze kwiyubaha at some point iyo ubonye ikintu babaca umugani kera niba mu Rwanda bavuga ngo yamaza kubwiye ngo winkaraba nawe yabwira ngo nta mbyiro mfite. Yego. You understand? Tugerageze kwihesha icyubahiro. Tugerageze kwihesha icyubahiro aho turi hose umuntu niyo kubonye ukerega dusaba bitandukanye. I don't know if people here understand it. Uzuko uhagarara mu bantu b'igihumbi bakakureba bakagutunga mu rutoki bagato uwo umunyarwanda. Mwari mubizi nabyo. Ibyo Sandra mu bantu igihumbi mu moko igihumbi mu bazungu mu ba Eritrea mu baki umuntu akagucisha mu rutoki akavuga ati wowe uri umunyarwanda. So bitwaye iki? So umva that means suvango bitwaye iki? That means we are special. I could call it like that. Okay, so tugarega to rero ahangale let's go slowly. So here's the thing. Sandra according cyangwa wenda nk'abantu wowe ntabwo wowe case ya Sandra urayizi kuva mbere kuvitangiye kugeza uyu munsi sibyo ntabwo turi buze gushiraho comment. Sandra akubitwa bakamubaga bakamugira inyama wari uhari nuko Daniel umugore wa Kamiliyoni ndi kumubura kuri telefone ntabwo ari online bara we stay here ndabahano kuri maze kumuvugisha ko amakuru arayafite. Urumva ntabwo ari ubwa mbere Sandra asanze nizo ku kabari niba ubyibuka na case ya mbere yamusanze ku kabari bahora barwana turi kumwe. Ibi ngibi mwaravuze ngo ni ibyingo ariko reka babwire ikintu kimwe u Rwanda rwo ruzaba ruhombye uyu muntu nagwa i Bugande u Rwanda ruzaba ruhombye ngo dufatana nakoze ibyo twakoze ibyo twagombaga gukora
Twarasunitse kugeza Rwanda ye itwemereye indege Sandra ava i Bugande. Twaje hano kuri space turavuga kugeza Muhozi Kainerugaba. We wenyine ari we ugiye mu kibazo cyane cyabari abantu uramwana araboneka bari bamwimanye. Uramuwibuka Chameleone amushyira mu makeup bakamutwara mu kabari. Twahamagara abantu muri ambassade Machari yaje hano mu nshaka nimero ya Machari urayifite. Tubishyira muri president wa diaspora muri Uganda. Ikibazo cy'uyu umukobwa tumunye ageze i Kigali turavuga ati ageze i Kigali. Nyuma y'iminsi ngahe Sandra yasubiye i Bugande. None agiye kuborera Ruzira niba yamugonze biri attempted nkuko uri kubitubwira. Bivuze ngo baramuzirika. Yes. Wenda ikiza cyinaha wenda ni ibintu bibiri. Hano ruswa irakora icyo ni kimwe. Icya kabiri umugabo we nava yakavuga ati mumurekure baramurekura. Wenda those two ibyo nibyo bintu bibiri. Ubu umuntu wahamukura ni Weasel icyo ni kimwe cyangwa umuryango wa Weasel cyangwa se kuba byo wenda yatanga amafaranga bakamurekura. That is another thing. Ariko kuko yatanga byo Weasel kuko Weasel ntago ari umuntu wapfa kuva muri polisi ubu ngubu ntago Teta nubwo yaba afite amafaranga angana iki ntago bapfa kumurekura. Because by the end of the day Weasel is something, is a public figure. Abantu baramuzi uriya Mayanja family ntago ari family wakiniraho. So ubu igihari nuko wenda nugusenga gusa Weasel nyine akaba yavuga ati umugore wanjye ni mumureke. This is domestic violence, ni ibintu dusanga ngwe ni mutureke turabyisotingira. Ariko rikanze ngeyo urebe it's been a while nanamubona rwose muri iyi minsi na ndi busy. Ariko let me come ngeyo ndaza kubwira n'ubundi I'll text you niba mukiri kuri space. I'll let you know. We'll talk more. Ndaza kongera ngo where is the details. Let me get ready. I go to work. Ndaza kugerayo to I'll let you know. Homani babarira wakabyara we utugerere kuri mpuza utugerere kuri station ya polisi tumenya amakuru nyakuri ko no hagera tuba dufite amakuru yo ku ruhande rwa Teta. Yes, I will let you know. The last queen, do you hear me? Karame. Uri Uganda ariko se Uganda bingi babigirwa n'iki wowe kwibintu na uri urakasa mutwe urabisoma ibintu amakuru ufite? Umva iyo nuza shizo Godfather ishyira amakuru big guy yutiramus ashyira amakuru y'ukuri. Nibyo kandi yabipostinze 4 hours ago. Tureba avuze ko Shinga Weasel is free to have broken both legs and is hospitalized in Zambia hospital. Allegedly, his wife Teta Sandra intentionally knocked him down somewhere in Munyonyo. So ahangaha muri kumva rero ngibi akiziritse ku muhoro kasiga kawuciye yamuhitanye yamugoze kwamuvuna amaguru. Nongeye nibitse abanyarwanda bakurikirana kuri space ko uwadari w'umunyarwandakazi wa mbere ugonze umugabo hani Bugande. Hari n'undi wamugonze we bamuhaye lifetime prison. Nagazapfa avuye mu mugore mwisi utagira ukwazi. Nawe yagonze umugabo we bapfa ibintu nk'ibyo byo mu mabara. Umugabo arapfa? Ahita apfiraho kandi n'umwana w'umukire byatari uyu mugabo wahoze ari president w'abanyarwanda mu Bugande musaza mw'inzobe muremure. Umuhungu we. Okay. Kibaba we. Yes. Yeah, good morning, sir. Morning. Yeah, going by the name Godfather. I'm a blogger from Rwanda, from Kigali. We need to ask about Sandra Teta. Amakuru abyutse muri iki gitondo, abyutse ari igikuba ko tugerageje gufata amakuru ariko ndavuga nko ndatekereza ko you need to do what? We need to know about Sandra. Sandra, ibyo bati kutubwira bya Sandra ko yagonze umugabo we ayo makuru wayamenye. Wayatubwiraho? Who is Sandra? Sandra Teta, the Weasel. Is it Weasel Manizo's wife? What's the problem? They say the last night at the midnight yamugonze, like yamugonze n'imodoka aramugonga cyane ku buryo nizo ari mu bitaro et puis Sandra afungiwe in Zambia. Who knocked Sandra? Yes. Sandra, who knocked your Sandra knocked his husband. Her husband, sorry. Then Sandra niba mutwara Sandra nizo niba mutwara
Murwariro, then Sandra, she's in prison. Arimu police. Zambia. Yes. Then, like here in Rwanda, we have no more information apart of that. We tried to contact the people, even we contacted the OC to Zambia police, and he was confirmed. And I tried to contact the owner of the bar called the Shan, and I can send you the number. Then the Shan confirm. Here I have the message. He say, yes, this is Shan, the owner of Shan Bar. Weasel wife Sandra knocked him intentionally. Then So what do you want me to do? we wanna know. We wanna know more information. My brother, for me, my area of concern is not people who fight in the bars. Let them kill themselves. Okay? You've heard? Yes, sir. Thank you. I spoke to one official at the Rwanda High Commission like 2 years ago regarding the relationship of Weasel and that young girl. Yes, sir. Because I hear they were fighting every day. Yes. So if they knocked themselves, one is in a prison, one is in a hospital, oh my God. Why would even Gashumba get involved in bar fights? Sir, you are not involved. Like, you are the one, like I say, maybe he's the person. I don't know. My brother, it's even news to me. Okay. It's news to me. You cannot take a drugs, marijuana, waraji, beer, every tribe or every type of alcohol, and you want innocent people like Gashumba to get involved. You get it? So we need your help, Yariko. There is nothing good in alcohol. You can even record me. There is nothing good in alcohol. If Teta or Weasel was involved in a normal accident, we can go in and help. You get it? Yes, sir. But you cannot drink yourself silly and you wake up people at 3 a.m. Urumva? Yes, sir. That's it. Stay well. Thank you so much. If one dies, we shall pray for him. Huh? Hey. So the last time when you were talking to that person, you told me I'm the one who was like trying to do the advocacy to bring her back home in Rwanda. Yes. And that I was successful. I do it on Twitter because I am the host on Twitter on X Spaces, and I was trying my best until we get the ticket from Rwanda. Then she was going back in Rwanda. In a few days, we see Sandra Teta. She's back in Uganda. So now I'm confused. I say, okay, what is going on? Is she okay? Is her husband? It's okay. So that's why I'm sorry for disturbing you. But I say you are our brother from on that side. I agree. 100%. We are brothers. Yes. But what do we do to mad people? We take them to mental centers. Oh my God. Yes. What do we do? What do we do? Now, if Weasel dies, they're going to charge her with the murder. Simple. She goes to prison and she serves a jail sentence. Because they don't listen. What do we do? What do we do to people who don't listen? So did you, like, as your father, did you try, like, I mean, in a few days, like, did you try to talk to those young people? Did you try to talk to them? Because trying to... First of all, Weasel is not younger. Weasel I think is like 40 years. He's not young. You get it? She's not young. But Sandra, she's younger. She's younger, but she decided to get herself into drugs, alcohol, and the rest, and I hear stupid love. True. If she spends some time in jail, what will get her off her mind? Then she realizes that we did our best. What do we do? What do we do if people don't listen to us? Tell me, what do we do? There's no prison where I can jail them. True. If she knocked him and the Weasel dies, they are going to charge her with murder. Then she serves a jail sentence in Uganda. Yeah. You remember that young girl in Rwanda, this former Miss Rwanda, how she was driving recklessly? Yeah, I remember. I remember. The Miss Rwanda, and she was arrested. You think does she still drive under the influence of alcohol? She have become in Morocco. We need more of them. We need more of them. Amazing, gorgeous young girl. I hear
The president said that they had arrested her countless times and they would caution her. Oh my God. Then the president said, enough is enough. Yeah. If I have any news, I'll keep you posted. Thank you, sir. Thank you very much. All right. Okay.